ningayincoma nishayile ihlombe niyenzeni inkulumo kaSisi Thamara kodwa ngeke ize nisebenzele ngoba ninalutho niweak nina abantu besilisa ukube ni strong inkulumo kaThamara ngabe vele inifica niyilwela nina ukukhathazeka kwini nongabikho right kwini kodwa ngoba vele ifika kubantu ababuthakathaka ayikho nje into lento ekhulunywa uThamara vele kuma nje abanye nje besaba ukuphumela obala bahluleke indlini labahleli khona kunjalo bhuti kunjalo manje uyabo bafowethu singayisupport mina nje abama ngathi inkulumo kaThamara support abantu abafana nami hayi mina ngayibhejela manje support abantu abafana nami abavela abaweak ngoba ngoba nje lama kuthiwa sinabantu aba 2000 abala bangaka abantu abayishaya isifobona ngokuthi hayi mina ngiyazazi ngineyintombi ngoba nina nisaba okokuqala nje nisaba abantu nisaba emjolweni ukhona umuntu ongasaba emjolweni yini nomjolo into ongaqhela endleleni uhamba kodwa niphathwa nivuma ukuphathwa odadewethu beniphethe nisemjolweni nabo nithi amafro uThamara inkulumo yakhe ihle impela kodwa ifuna thina abantu esistrong hayi nina ngiyantshela nathini impela hayi nina besithule nje silalela besithega lapha nalapha hayi nina ise right nje ngoba ekhulunywa yini kodwa mayisifike kuthina noyibona futhi ukuthi izoba nomehluko kangakanani webhuti omdala into kanjena la bhuti usikhakhana akusiwona wonke amadoda ahlulekayo kuyiqiniso lingephikisa ukuthi amadoda amaningi bhuti omdala adonswa amakhala abafazi bawo endlini